Nama siapa? Ot. Kowe apa duwe? Nama siapa? Ut. Oke. Rumah kamu mana? Abung. Abung. Oke. Ut, Jabung. Oke, siap. Mau nyanyi puisi apa nari? Pasi. Pasi. Pasti. Puisi. Oke. Bapaknya nama siapa? Ate. Ate. Ya. Yuk, puisi. 3, 2, 1. Aku mati, aku batamu. Ya. Terus. Ayo sampai anu. Kalau sampai asi, sampai hawa. Ya. Bawa. Oh iya apik men puisi Bu Jangkrik. Ayo, mana deh? Ayo mana? Ayo. Ya aku sampai. Kurungku bawa ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi. Ya iki deh tak kei. Nyanyi ya. Oh nyanyi iso ya? Nyanyi. Iso. Ya. Tenan. Oh, apal. Nyanyi apa aja? Oh nyanyi nyapo ngene-ngene. Jaluk joget sih. Joget sih. Kowe joget sih. Ya. Ya wis pokoke awakmu tak turuti lah awakmu ya. Kok kowe sing paling ngerti malangkahanane ati. Asik. Aku mau semangati Usap iloku sing berbes diri Wasi tadi siji wes kowe nyanyi wes luar Wes joget wes nyanyi. Iya, Bang Ate. Iya. Asik. Podo. Tibake kok. Asik. Harus jalan ketemu adik. Lah kok aku diperekes. Yang apa nih? Lah aku diperekes kene kok. Berajat. Nyanyi tak tambahi kok iso nyanyi. Nyanyi. Ya. Apa? Nyanyi. Nyanyi po. Sembarang. Sembarang wes bisa. Ayo. Dia kali ya. Iya. Pasek lebat di tampu. Ya, Kalau tiku tak atel. Asik. Aku udah satu. Kok ya iso nyanyi dibanding-bandingke. Wong kang ngene. Dia ke aku hatiku. Aku wah barang enek. Tiba ombenane aku wah kowe. Oke, siap. Oke.